Assalamu alaikum урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде кайрадан Бишкек кабардын Оштогу филиалы. Бүгүн 28 июнь 2020 жыл. Бүгүн биз Матис Тико арзан баадагы тез арада сатам дегендер тартабыз. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Суроолоруңуздар болсо комментарий калтырыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Тико 92 жылы чыгарылган, объем 0,8, баллондору жаңы, расход 4,5, коробка механика, ички салон көрсөтөйүн. Баасы 120 000 сом, кеми бар дейт. Түсү мокрый асфальт. Байланыш үчүн телефондору. Корейский екен. Кызыл түстөгү Тико 94 жылы чыгарылган. Объем 0,8, расход 6,7 литр. Баллондор жаңы. 55 000 дейт го. Ички салон көрсөтөйүн. Коробка механика. Байланыш үчүн телефондун номерлери. Кызыл түстөгү Тико 96 жылы чыгарылган, объем 0,8, расход 5-6 литр. Титан дискада, баллондору жаңы. Ички салон көрсөтөйүн. Резиновый поликтери бар, чехолдар тагылган, коробка механика, подлокотник бар. Салон таза. Бактын көрсөтөйүн. Баасы 160 000 сом. Кем бар бака? Кем бар. Бул номерге кайрыласыздар. Ак түстөгү Тико 94 жылы чыгарылган, объем 0,8, расход 5-6 литр, коробка механика, баллондору жаңы. Баасы болсо 55 000 сом. Кем бар бака? Кеми бар. Ички мындай көрүнүштө. Байланыш үчүн телефондору. Бул номерге кайрыла бересиздер. Көк түстөгү Тико. Объем 0,8, 96 жылы чыгарылган, расход 6-7 литр. Баллондору жаңы. Коробка автомат. Пробеги. Так. Баасы болушу 75 000 сом. Артқы көрсүнө көрсөтөйүн. Бул номерге кайрыласыздар. Кызыл түстөгү Тико жылы 98 жылы чыгарылган, объем 0,8. Калпактар кийилген, баллондору жаңы. Ички салон көрсөтөйүн. Ич таза, коробка механика, подлокотник бар. Бир кол минилген. Багажы, эки этаж. Полный заводской, корейский. Баасы 150 000 дедиңиз бака? 150 000 кем бар. Телефон номеріңізді айтып қоншы аға? 0559 0101 25. Болды, рахмат. Тико 93 жылы чыгарылган, объем 0,8, расход 5-6 литр. Ички салон көрсөтөйүн. Резиновый поликтери бар, коробка механика, салон таза. Баасы 60 000 сом. Бул номерге кайрыласыздар. Матис 2 2007 жылы чыгарылган, баллондору жаңы, объем 0,8, расход 6-7 литр. Ички салон көрсөтөйүн. Коробка механика, электро көтөргүчтөр. Салон таза.
Bası 140 ming so'm, kemi bor deydi. Aldın karşına gösterip koyun, to'liqroq qilib. Bu nomerga qayrilasiz. Gümüş tusdagi Matiz 3 2005-yil chiqarilgan. Titan diskada balonlari changi. Avtomat. Assalomu alaykum aka. Qanchada o'tasiz? 170. 170. Kim bor u? Ha bor. Kimi bor deydi. Orqangi ko'rinishi 0105 degan nomerda. Bu nomerga qayrilasizlar. Ko'k tusdagi Matiz tranzit nomerda 2005-yili chiqarilgan. Объем 1, коробка mexanika, ichki salon ko'rsatayın. Elektro ko'taruvchi, rezina polklari bor, salon toza. Orqadan ko'rishi. Qancha o'laylan? Kamal. Bası qancha dedingiz aka? 180 bo'lishi deydi. Bu nomerga qayrilasizlar. Matiz 3 2007-yili chiqarilgan. Объем 0,8, расход 5-6 litr. Titan diskada balondori jangi. Mashina toza, коробка mexanika. Rezinoy polklari bor, salon toza. Bası 220 ming so'm. Bu nomerga qayrilasizlar. Matiz 2 yılı qancha aka? 2003, объем 0,8, balondori jangi. Ichki salon tartayın. Kojniy salon ekan. Elektro ko'taruvchilarda, коробка mexanika. Probek 133 ming oshig'i menen. Bası qancha oltadi? Bas 150 ming. 150 ming keyin bor-u? Ha. Keyin bor. Telefon nomeringiz? 77 ming. 0777 menen 04 80. 04 80. Şul nomerlerge qayrilasizlar. Ko'k tusdagi Matiz 2003-yili chiqarilgan. Объем 1, balondori jangi. Расход 5-6 litr, коробка mexanika. Chiqsan gösterin. Qancha so'ratasizlar? 170 keyin bor-u? Variant da var mı? Variant çok. Balonları can eken. Bu nomerge qayrilasizlar. Matiz 1 qizil tusdagi 98-yili chiqarilgan, объем 0,8, расход 6-7 litr, коробка mexanika, balondori jangi Titan diskada. Qancha so'ratasiz aka? Men bilan olaversang 100 ta so'rataman. 140. Ha. Shuni berib tasbi. Qo'y berdim. Jasalgan. Salon toza. Zing deysiz da. Kimga Matiz kerak bo'lsa, Aha. bergila o'sh bozorga. Buna telefon nomerleri. Oş Çapalaq Una bozarından izleyebilirsiniz. Gümüş tusdagi Matiz 1, объем 0,8. Balonları can eken. Artık görünüşü. İçki görünüşüne gösterin. Assalamualaikum aka. Qancha so'ratasiz? 100 lira. 100 keyin bormi? Bor. Коробка mexanika. Salon toza ekan. Chexoldardagi egiziltir. Bu nomerga qayrilasizlar.
Ак түстөгү Matiz 2 2003 жылы чыгарылган. Объем 08, баллондору жаңы. Жасалган мындай. Электропакет, резиновый пакеттери бар, коробка механика. Пробег. Чехолдор кийгизилген. Баасы 155 000 сом. Кеми бар дейт. Бул номерге кайрыласыздар. Машина бирок көрүнүшү ызың экен. Matiz 2 3 номер жасалган. Титан дискада, баллондору жаңы. 08 объем, 200 000 сом баасы. Ички салонун көрсөтүп коеюн. Электропакет, резиновый пакеттер бар. Чехолдор тагылган. Коробка автомат. Пробег 222 000 ашыгы менен. Бул номерлерге кайрыласыздар. Кем бар ака? Кем бар дейт.